jewe nzazigwa sheri kwe kuno ushaka ko waba umugabo mwiza. Inde. Ndumva yago wa kabiri. Wowe kandi wacana utange ubuyejo yagwazaguhamagara gusikweza biwanyu urimo uravuga Zekibi. Zekibi barambwenga abantu bose bagusweye barambwenga uraryoshe. Abahese kandi mwana wanje. Pazomani nawe arabivuga. Ava kuri Pazomani aramwanze. Sinakubwiye ko tubigenza se. Bamwangiye iki se Pazomani? Sinakubwiye ko bigenda se. Bigenda gute? Kwa kundi nakubwiye ya geste. Kibadashi. Mbwira kibadashi ukomera. Mbwira kibadashi ukomera. Sinakubwiye se. Kibadashi nyirago. Iyo bari umuntu rimwe ataguhararukwa. Bwa kabiri abara akamenyero. Nzi inshuro zine no pana zine. Nzi inshuro zitanu urangije gutwara na Pazomani. Ngaho twatangiye ya mbere. Iya mbere ya indi ya mbere. Yes. Kuroga yago. Njewe akahita sindoga yago. Umunsi mujya kuroga yago. Inde nande. Wowe na Pazomani. Shayigenzo imani giye shayigenzo mva telefone yanjye ari yizemeje shiti yanjye. Kwe tudacaje na telefone kandi gushobora kuvugana nate. Nego daddy mba nibagiye ko ndi kuvugana na papa mukuru. Ngaho mbwira shusho. Ese muri banga. Ni njyewe nagiga uri kunsambanyiriza ubwonko hari ubundi se. Hano ko ari imibu myinshi. Uwo murayago nta muntu umuvugaho sheri. Era umuntu utwiyamye kuri yago. Wazeki banje. Mbwira uburyohe ufite. Njyewe nta buryohe mfite mwana wanje. Na nyashi umuntu usambanyije abasitari bose nanjye ngusigaranye gusambanya njye niko wavuze ngo basigaye njyewe gusa. Dumba nikikuonyesha utakimbia. Acha nikwambie ukweli utakimbia ile mbaya. Mbajya ndashaka kukubaza dufitanye gahunda yo kubyara. None urimo urajya kugusa amabuno y'abandi. Oya Zeki sinzi impamvu abagabo bajya bagakunda kugasambanya. Kubera ndabona isura nta kigenda. No musatsi narawogoshe. N'umusatsi nawe uri reka turebe niba ari ufite akabuno. Nambaye akantu kagufi nago navo. Oya akariko kose wambaye ze kurakara ntago watinya. Ndakubujije. Turi mu masengesho. Zeki duhenere. Ngwene baby wanje wararurongo y'abakobwa wararongora nk'abakobwa nk'igihumbi ijoro rimwe. Ngo ntabwo byara sheri aho abantu mwangira icyo abari. Inda tabyara. Asamata yanje nayashize. Man uribeshya ukongera kuzana uwo mupuri muri kamera. Ngenda bivamo. Ndashaka amata yanjye. Dari munsi y'igitanda. Katurebe rero nawe dore ukuntu umeze. Ni wakanda nta kintu kizima afite. Katurebe. Zeki show me. What do you want to see? Icyo mfite ni iki cyonyine. No, I don't want to see the breast. I want to see the ass. Aldo. I want to see the ass. With the Messi and the Ronaldo. Ngo bafite amazi da. Amazi yahise ko dufite wine. Unywa wine? Dufitemo wine n'amazi tugira wine. Wine? Ndabura kabuno we. Yewe ndakagira we. Ahubwo ndi gushaka mukorogo mwandaje mukorogo abasho. Urashaka kuba inzobe? Kuba inzobe sho. Don't. Inzobe ntabwo ari nziza ku mukobwa. Abandi abakobwa b'Abanyarwandakazi bagomba kwiga. Mo ndakibonye ikihe cyane my baby. Ikihe cyane. Gigi. Mbere mbonye inda ifite ikibuno kibi witeje abantu. Ifite ikibuno kibi cyane. Mbona kinwa kimubonye.
ngo ni ubwa mbere babonye inda ifite ikibuga mbega kibi. abakobwa babiri baby can you show us your face munsi y'isafuriya murakoze Zeki ni muzima yego rata nabaye muzima noneho nasaganye ifite abana banjye narakijijwe narabatijwe Zeki urakagura, Zeki urakagura. mbega yo ntabwo napfubye mbega karinyoka mana kari keza kari sexy yo ngo bambo kat ntabyo muzi mwebwe sha abantu bararamo buri munsi oya gusa nabwira cyane bapinga abandi nabo bajya batwereka wagwani nako bajya batwereka icyo barenza abo bantu bataranije mu bigoryi bitanu biri i Kigali Zeki aza mu ba mbere babiri. oya ni kuntu icyo cyana kiri black ese ko nabonye ushaka umugabo kuri YouTube waramubonye kandi akazi mboneraho nsubiza abantu ni filime nk'izindi wagiye gushaka umugabo kuri YouTube wari warabuze umugabo yagutwaye data wambaye rinete uri mwiza ndagukunze shu njye nkunda amagambo meza undi ubuntu umbwira neza wari kuvugana na Dumba ugiye muri comment kumara iki Dumba Cyaje kwisomera comment. my love Unkunda bingana iki ratagigi? baby you know I love you so much yeah I do gusa nzi ko hari umuntu yakundatera akubwira ati Dumba nabaho. no nicyo kintu cyatumye ngukunda the kind nicyo cyatumye ngukunda buryo baby man he's so Dumba ni kind I kind atarakurya sinisheshesha turi kumuhamagara narabimora kuki njya kumujajinga ibintu atankoze narabimora none se sinihuriye he no kuba kind? wowe wamuskoye dupanga akazi numbazaho waci Zeki ibintu byawe by'imisambanire nje ntawe nshaka kugusambanya. Sambanyi se wamusambanyire Umva Zeki umva ratareka nkubwire igihe Zeki burubwa mpamagaye abagiye kumbwira ukuntu ngo azampa ngo ukuntu ngo biki n'ibiki mbanze ibintu agiye kumbwira. njyewe reka nkubwire rero ubu wowe se ari ubukwe ndi kukwinvitingamo ukawuzana iby'ubusambanyi umugabo ntabwo yandivosi mu ijoro rimwe ngo Dumba gafite iyi umva icyo nakubwira cyose kibimi iminsi yarakijijwe tumaze iminsi mu masengesho subona agatambaro ariko ari kunje reka nkubwire niba hari ikirara cya mbere kidashobora gukizwa n'Zeki. Zeki niyo yajya ahubwo Zeki yagenda bagatuka na pasiteri amubatije ibyana by'inzobe nibyo byanjye okay njye naje gusanga ubuzima bwanjye mfite kubuha Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Okay? Aho kunywa amata. Zeki ufite imyaka ingahe? 20 ukabeshya. Zeki, how old are you? 22. Ukora iki? I'm a tour operator. Kandi ngo ushanga usigaye ufite akazi ngo tour operator. Yesu nadakura umuntu mwana wama. Ariko ngo aho haba abazungu batanga amafaranga kandi bakunda ubukobwa bwirabura. Gawa kandi. Zeki. Ebereza akazi wewe. Zeki, I can see you akinwe ndakubona. Nzaba ubu ngubu i Kigali nzabantu nzajya mvumba nzajya nsohokana nabo out batazangura biru ze kurimo. Abandi ese kutagiye kunca intege. Oya ubundi Zeki nukuvuga ko Zeki ni wa muntu musohokana akaba afite abandi bantu nka babiri nabo bashobora kwishura. Urumva nta gihombo kirimo. Urumva Zeki nta gihombo kirimo. Ngo Zeki ngata Tanda utanga neza cyane akinyuma ka dogi aka eno kose karagenda. Kubibi bingahe byawe? Wamanitse. Shaze kiyo uyubaha. Eka ndi umusazi man, umuntu utamenyereye aba yarabyibagiwe. Zego kundi style cyane niye nuzo ukunda cyane position. Nakijijwe mwana wanjye. Abisi man, ibyo ni byanjye bya kera ngo ntago ndijyamo. Kera wakundaga iyi. Kera nakundaga amata. Amata ni position yiye. Ukunda ibinja byiza. Zeki.
Zeki ziranyeho shusho. Zeki mbwira ukundiye position. Ukundiye position. Kakandi ka backflip ka wheelbarrow rakazi. Nyereka. Aka wheelbarrow. Nyereka. Ezo numva ari ibiraya gusa. Zeki ratanyereka. Naka wheelbarrow. Okay, I can see the wheelbarrow will fit a bottle like that. Yeah. And then you're pushing, right? Yeah. So like I don't get it. The car might push. Okay. These are the handles of a wheelbarrow, right? Yeah, you get okay. Okay, what is it supposed to be? The legs or the hands? Both, 2 in 1. Ahanje numi. Anombwire mafasha akaguru kawe n'ububoro bwawe, akaguru kawe n'ububoko bwawe. Yazeke ko nukugena guhotera umuntu. Ari umuntu ushaka kumuzamu. Ninda ashaka kumuzamura ariko. Nibareke Rwanda, nibareke sifu Rwanda bintu. KC Rwanda. Uyu ahubwo ngiye kumuburoka nagende. Agufu. Akawili. Ariko kusigaye ari mwiza by the way. Ariko Dumbe yabaye mwiza arabibonye. Ufite amafaranga? Ntabwo uri kuba mwiza. Wabaye cyiza sheri. Niryo ari ntabaye mwiza. Oya. Waje ushaje ugenda wiyubura. Usigari mwiza sheri. No, the way urerembura. Oh my gosh. Bagabanyije ibyo uri kubwira Dumba batari Yeah. Free. Bombo platina de. Bagigi urava hano umeneka. Urava. Bagigi ubwo bi. Amata hano wagira ngo nabaye umwana w'imyaka 2. Waseneira sha yindi ndaya yanjye sha. By the way, you are telling me ngo the last time ngo twabonye kuri Pazo ngo biki. The last time unagusa wamamagaye uri kamera cyambaye ubusamanye. Like man in this niche man yo maze wabaye too much kuri ngiye mu mutwe na snitch. Zeki biyampamagaye arangije guswera ikigabo kiri aho ngaho kiryamye arambaye ubusa. Ubu ni Zeki kandi si kera nta nubwo aracaho iminsi ngaye ni nk'iby'ubwo. Musate Zeki B. Bivuge iki? Ndagukubita. Zeki B yaresheri wanjye. Nizina Dumba. Njyewe uyu mwana yaditse kuri sexy. Ni kiraya. Ejo kuri yandiriye izina ry'Imana. Narahinduketse umwana aramuriye amunyujijeho. Zeki yaresheri wawe. Abaye nka Dumba. Ubu ndi singo kubera. Atado. Nareka njya mubwira. Njye kamubwire Zeki B na mikino. Uyu mwaka nta mikino. Nje ni mwiza no kuntu njyacimisha nandi hantu najya nta bintu byo kujarajara. Najya kubona manaza Kibi amunyujijeho. Zeki B nta mikino. Ndakubwiye Zeki B yampamagaye yambaye ubusa ikigabo yarangiye kurya amaturu cyago kirimo kiragona. Arimo arambwira ngo bite du ngo makuru yawe. A nigga knew because he's the one who told me to call you. He wants to talk to you. That's what he told me. He knew that you were on. But together talking, all of a sudden, he told me, ngwase na kunwamagara Dumba. And then I was like, okay. Nese kubenshi utabanje kwambara imyenda. Njese na kwamagaye nambaye ubusa wa musikaye. Wambaye ubusa? Njese kibihwere. Hano habanje umuntu abanza amuga ngo Jackie Sheri. None amubwiye ngo uzampa barya. Zeki. Uragurisha cyangwa uri ubuntu? Kana mama reka nkubwire mfite akazi kanyinjiriza buri kwezi. Ibyo by'imupuri uwo wikundiye. Uyu muniga aranyumije. Ese du Kucyabajama batagica ku ruhande we. Umujama gutereta saa 6 saa 8 akagusabye umupuri. Ibi ni ibiki?
niko basigaye bagusaba ariko njye nababwiye ko mfite sheri wanjye ntegereje kubyarana nawe nkaba naramuhitanye. sha njye hari umutipe mfitemo umugisha buri cyana cyose yariye nacyo kirashaka kundya. uwo mutipe w'umushyiraho karubanda kuko ndakwisabye ndagusabye. Dumba hari umuntu witwa Sheri nimba ari uwase Jasher yari kuguhamagara. Jackie ni Jackie araza arahita azabatuke nicyo kibazo. oya Nta kibazo mushireho. oya ibyo gutukana oya. ahangaha se kuba waje mu kibuga cyacu